Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi nih sama Aat. Tadinya aku mau naik sepeda ke sekolah, tapi rantainya malah putus. Ya udah deh, aku minta anterin papa. Tapi sebelum itu, aku mau baca surat An-Nasr dulu. An-Nasr artinya pertolongan. An-Nasr surat ke-110. Ada 4 ayat, diturunkan di kota Mekah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim.